Abusua so mejiri pa se what is yesi Lumba NSEMSEM no ensa kese bi ehye chiri na ensa na ehye chiri no ehye chiri edema oprega eye Odo Bronii Priscilla. Iti for some time now no maya se no meya hu woni akora wo hye Maame Bronii echi na afisa ensa kese no eye hwan because yenim se ye papa esedun ketia ni dia bene na mu bia bet esedun ketia asem ne de obi ene wo wetimesi ni pi akase sei na esedun ketia eye anase rua o play e wo da Lumba nsem no enie obi entimi nkansa but for esedun ketia nsem ne de bebe bia no na wakoye se eye woni bi e na ye de ma esedun ketia. So I've been trying my best se me ya na mehu adekra ekoso but ene be copy enkomo bi so ana ekoso on TikTok. Then I decided to study the na ekoso ni ade. Then I heard ye papa despite say ni din aba bitomu a chese nipa no kwa wode sa information e ba ye no e chese e breaking news puti ma me nsem a wo se wo adwuma mu e na obi e de sa afela no e ma no tine se o rush back na oye fast oye quick na obe deliver some message no e de ma obeti wa anything legal wise no na ebusuya ye be kwone wakotie ade a allegedly mini evidence me ubisa me a wo frame me a mini evidence oba bia da bi eye de obi aka e na meka enti yenko ni nkoti allegedly ade a eye breaking news a epiem a yes despite ehuwom na onim say recently no na ennam say despite watwene ho afisa ensem ni nyina say onka biem ama me be ma video na eche say even the TV station eye UTV for no oma boycott anything Lumba, anything that has to do with Maame Akosua Serwaa, anything that has to do with Odo Bronii, oma boycott na abusuan yenko ni nkotie sa breaking news we emra we on dey omu ye bi eje se na afi no oma ye ba se de emiside evidence na de ba abontin no oma mo so omu tibi ma enti lawyer Fatia say they will share the properties using the PNDC law. So obey use PNDC law there. Now obey start you when 2008. From some Maame the papa try open 2028. 2004. 18. Ordinance marriage 1993. 91 so as a 2018. Me ba chaw. Let anybody na e Maame claim no. From so on the papa try open 2018. E japadi e wo mu bia. Exactly. Maame dia. And from 2018 no. And na get na ba mu dia. And ye na hoda na e be che sa side ho nyama. Even on that Maame document. Yeah, oni ni kunu so. Na onu ni kunu part no opreka se wash no. Yare. Why na betwe amamu o. Ube use political influence. Yes, you be say adwuma. Oba no consider was 2018, 2024. The reason why Papa in the sense lawyer Fatino. I always thought say bia na bibi kakra na to but I will say it or the nika lawyer. Wow. The brogumuna yenyam no a be lawyer now here. She can take me on, I'll take her back on because on to men can't say she's a lawyer with the cape she wears, the wig she wears, and the cape that goes on her back. The comments are all here on social media, on people's platforms. And on when you have there also will in you. And you don't know Elio can't say you will. After you are using PNDC law 111. Oh, yeah, PNDC law 111 the
Check. At the time of the time now, but me ba wari no no. Property na wo no in both names are you be dealing with no answer na ye diama second or third wife no waba no. And kwala no nso asem bebom, they will be on that level. In the first place, you are challenging the fact say maame no wakwa koye di wakwa letter of credit by the letters of administration. She's even been considerate. What made now so echo back it will be a ultra of Facebook so say well lawyer party said the woman was wrong to go and look for LA without consulting or prega or adding her. Oh yeah correct. Oh sa mame fatino. Some catch him. Me say me veil no me too. I will face you boot by boot again non and you can't use the fact say most lawyer firm be ase into mo be ye to free or prega no one school yen mo be the ekoi why yan go yen mo yan ko don so na ye wa brutile no ye ne bie we been exposed Ghana for kra wo hon and then the me ada Roma telephone e ni prentem do ne bie all consults saying what does the law say on that on the letters of administration? Existing spouses or any of them, both or any, they can act on their own. Now, I say one. May challenges pregnant as a spouse. No, say may only legal surviving wife, spouse of the deceased. No, now may apply for earlier. No, I can't tell prega. When Kanjan is saying, the minute I do that, do I not acknowledge her as a spouse too? I will not acknowledge her as a spouse, even though Justice Dorinda has said we are co-spouses. But I am entitled within my own rights. Any, they say both or any, or the spouses or any of them. Any means any one of you can go. It doesn't say I should. The law doesn't say I have to tell you. What I say? So one said, "Omadrian koso, omutu no ni no. Omadrian koso. The man koso ba ya why na na mo ha when you hop from foot to foot. And you think I'm going to say papers no. More political mo we because I say mask. What papers no. Papers no you will be. If you are bibia won a copy. Asema make actually say let young boy the judges na betina appeal court nechi. We don't know who they are. We don't know whether they've been empaneled yet, but there'll be 3 of them. Say young ordinary man on the streets, we can come out and tell you say first judgment no atotima. Secondly, asema economic is injustice. Mon boho no mon kan kire on say Ghana for no corruption no ya ble. Omo gifting kasaka cry. Me pamuchewo me wo message bi mama. Mon kasansa why Pamuchewo me wo message mama me ba ni mesre mo me nche. Wona edu so now no be e kasa. Nuru me so but me wo message keto bi mama na mako. And the papo no kasa cause they will get offended. Mema mo achi anope. Oba information amenya ne say despite say ya brochiri for ye nika pre enti akola no ma o mane ha no ekwan bia so is legon house no de otumeje no nko ama akola no a na ma amene mfa de aka ne nyina enti kwan bia so no ekwan bia so no mpene na ye nika pra ye nika pra ye ne betwe manso abrochiri for no nti ye de tobo nko an ye nti won de onya abotre kwan bia so betwe am nti eno na mete ya me di mirika se me ma wote na ye hunu ne ye beye onya ade a watwe ne ho ode so ta ekiri pa ontwe no yesu ya taye maame achi ye ne betwe awu
To ba no ana mbeka kire mo wa nti. That's na baba ba kono pacho kasa why na owia na menka bako na men yes we help the votes. Oba patu a mechiao esa chia me ma no. Oi. Yo. Kakra me pese me ye de meka no say. Obi anka na koma nye de ento ne yim. Yes ye de wo ko efuo mu a. Na ukoto abo bi a wunwa ne bato ukoto jata dwane je wo kra nkwa. Ukoto jata wo efuo mu utimi dwane pa je wo kra nkwa. Ene pekọ ye 50-50. To betimi apre wutiri nkwa atimi abefi. Edi enti na me ka na sa. Hwe akwala eni peni entimi me yepe o. Akwala ne peni entimi me yepe obi amfa nhya na adwenom. Eni enti na peni wo ne din na akwala nso wo ne din no. Enti nipa omutan na chi nyinala. Nipa omutan na chi nyinala. Hwe Take nipa ba kumpo na keta ma me se wa chi a ko tiginafo. Wuntimi mfa ntro entro emekata no kresu entro wuntimi fa mekata no kreso da. Ni ase Ghana kuro na 7 period asa eda ho no. Sempenimfo ni nyina ewu a enkola be take over. O kuro no so. Ama no kura ida di. Na de ba kwa ya na me yasa mo kasa mo sea ne omo ba ha no school omo ba he for school omo di omo pranfo chi ne be wura mu omo pranfo a omo di kan be wura mu no ana omo adi omo achi ama omo asa beto ampra twen no so e wo ha e kosi se omo wi omo holidays omo sa ko wana ka che so omo ko school be no mbeto aso ha omo beto school so ha no maka adwene ne ye adwuma insansi ya meto aso ntino adwene da so tim bebia ye dai etim na kasa asem we kaneka ne kapa ka ne den no ene de hin asem we kapa ne den pa den no ene de hin nanso sanse wo mo de sa de no ene sese wo mo pese wo mo de tete ye ma na ene ye nananam na wo mo ba ne ntino aye den se man kube nanso nyankopon te ase nyameti ase papa se ka nyankopon ti ase a ka de bia ye be ye bia na ka asem bia be ka bia die maame achi no ko mo ntena fie ma na no atuduro ento wo mo ya mre ko mo hunama yo mo hwe mo nya ba bia mo ye dai wo mo tena ase na me de minim se nyame a ye som no minim se asase ye tia so mpre bebre na ansa na ye wura ye fie no o mo nyina ba ye dai e be kasa maame be fa na ntema pa ye dai efra na ntema pa na so be fa efra no so mo aye mo adwene ene betena koye pe na so mo mpe na me mfa no koro nto bebia sese ye de to ahun kuro ne bebutu na beji wo mu nsem ebeji wo mu nsem papa ebeji wo mu nsem because so mo na mo hihya ase ne nyina mo papa wu yo mo ne bebia esi mo papa o maame no so wu yo mo ne bebia esi mo maame mo nua wu ye o mo hu bebia esi mo maame no mo ma ntimi nya possible ntimi mete wo sesi ano yesi Lumba wu mi nim se Lumba wu mi nyintum da mi hu so wu yesi no mi hu so wa nipa wu ani yesi no me so mi hu si wa ai dai wu bransi ye kosie no yesi na ke be ye de ne kwahye nanso mpono ye de aboduaba eni pokwa na ahye me krab na to the sense me hu de menka se kumasi abonte so pa wo tumfo na ase ne yetime de aboduaba betwa ye ho atwa U10 asa so aboduaba sa de ye de asa de ko mo piafo mo fisi ya adwene nya adwuma ho mo fisi ya adwene anya adwuma ho mo fisi ntentan na da ye nikosua no so na da so samso meboa mo musa mo ho abrochira ha 7 preduasa so obi wu mpokra na se nipa kro na so opese ye disi ponko so ponko ni nyine na one by one se nipa ntimi ani akira nko mo wie ni nyina be gu internet so emi hu se nipa na ne funu da ayi no ponko no so no aha ne ye de yesie no na flower na ye de ene da so no se sia meto me papa ali yesie no me ne ba yesie no oba patu anim sam papa ewu onim sam maame ewu ena me kwa me maame nnanie me papa nnanie me nua no mo nnanie ntimi nya possible Lumba wonye bonini 7 predators abonini for mo fancheme wonye bonini yakase wa anwoda ntinye esie ne secret amrekwa wonye de wonhu enti se ko sa ball letter esa de to so se mewu a munsie me wo me fie a ne fie no ka na de ne kogwam ne nyina camera da so straight
ni yɛde na wura fie hɔ no nipa nan nipa num nipa nsia na ɔmo bɛkɔ fie hɔ no saa nipa no nyinaa bɔ awura fie hɔ ni yɛde na ayɛ dɛn asi hɔ ama sɔfo abɔ mpayɛ na wɔwia yɛ sɔfo asa anwea egu ne so ansa na ɛma nso atoa so ansa na ɔmo aka nso so ayɛ dɛ atoa so yɛnoa na sɛ na amɛn ma ehunu funu ma ehu kwan ɔfa so wuyɛ ma ehu yale yɛku no ɛyɛ dɛn na din gift wɔtimi gitum Musa makaka duro nko mpokɔ na mamfa duro bia amfra mpokɔ na menne me bini nyina babate me nyintum because ebi nsi wo man ni mu da enti ebi nsi wo man ni mu da no enti ye pese ye nyina no ye kan ye kɔhye baabi sɛ nsonkro nsuo because wonim sɛ obɛda hɔ anytime bia na ɛhɔ no obenya omugya na atwe ye kan ye nyina ye den akɔgu hɔ akase ye nkan ya no nya den entum ne ya no na ye nkan tum no ye nafa ko na aboa no ntwe ye mogya never Mujana mudi country and no one and twas subium. Nessa a pregano, me money dread, damn referred Drianka sanka. Nessa you must see any dream, no munim sagana someday you can who be 3 days, 2 days, fine. Me a dim wolf in shadow, no common say be ye say me do me, so common try more best than that. Common try that. Come on, try. And tia kwanye fast was idea when you know ye day a bit treasure no ya yanti me hu kwanye fast was idea we ye day is a treasure no mitime hu se wo mu ye lumba hu ko lumba shemfinfin na say nkrofo we nyina atwa no ho aye day ehia na prega na omodi ni di animu hwe kromu na se wukọ to the sense say wo ko pa adwuma ye e wo obi fie na wo ko na nipa kro ni niwa na say bia wo mai na e bia wo tena ne fie na say wo gina fie na boboa no aye den atwen na camera da so 24 hours nipa ne ba na obisa me pa cho me pe clean aye den aye was oh clean me mpe wo bia wo nya kaso wo mpe bia wo kwa wo mba biem e di ntina na ga ne rush fie ho mo musa mo adwene e di ntina wo ko ya mo kaso mo nya clean nanso wo ko e no sa ba e nete so mo mo chechire no o mo pushin se ka wo gira wo hu asa obewura fie ho ono mo ye no mo de no ko wura ho enti bra me hu se Lumba na say aprega pe aprega nankasa na dimrika ko sina de no so na nyo no na dimrika no ye de ko sina so a eye den na sa bre na wo ko wura fie na na mfi ye sense atam no poka na ne twete sa ne twempo kadura no ma twe ne twe si hu ne bona wo di gina ho na na nipa ban na wo di sa atam no na ne ba na pa na ye sen na te sen because once that last one poka na wo de show poka na enko nti kwa ba so na fast papa no timi na ye den yes ade no nti o ye wie na wo mo say yes ifidie na ye den you because we gina mfimfim mfidie na ye wie no na te sa atam ni nyina no no mo adile na yira na life mo nyina ye den awie because be ma ni efieti ana wo yere so na wataban nti ataban na bubu a se wakɔ mfimfim na ataban be na de betu afimfim ho na te say ye wie o be lache no yes and ye didn't twa ben ye didn't twa ben ye didn't twa ben ye didn't twa ben ye twa kutwa wapokese ye twa kutwa wapokese enti ye see ye hwehwe Lumba ye hwehwe no because o mache na kɔhye baby ye hwehwe no ye hu se wawu ye hwehwe no munyini pie na nipa ofro hu nka ho o munyini pie wo munyini pie na bag ne na bakan e ba ye na wantimi hu papa na papa ankasa ye pepefo si ye wu ni ye dwale ye wiem poka ye timi ma bakan begura ye se kona no papa nkokasa kona no maame nkokasa enti ba pani ne efa enkola nkoto ni nyina no kasa e ko gina no papa ne kasa ansa na ye de na ye dai ye de na hyenkremofo adaka mu ansa na ya ma no so ye dai akọ yes akonso wona be sesi amana ni mu bebi o maame ti beda no anase bebi o papa ti beda wona be som e de ato amana ni mu ansa na ya ye de be yansa na ya kanwa na ye den eguso akra ne timi yes anya mana na akra na otimi ye akra na otimi ye enkokodwiefo no so momra bonte enkokodwiefo no enkokodwie towuro no fo enkokodwiefo no mona mo se maame na ye den maame na gina kai mu apagya ne nsa akye na hwe na British away mpokwa na epese ogina pempemu enye saka away you British away na epese ogina pempemu na ya ka nipa na wo drive plane na nkasa dia bewum ya ka so obegina pempemu no se pempemu asa suro na to ne so aye toro ye so yempese maame na ho beka eni ntini ye fa ka na man ko gina wo gina mu wo pagya ne nsa se wo ya wo hu misu bia na medam ase nyame nhira mo na masata so na maye de maba enti mo sesan
enkuko twa mo hye nipa atale mu a mo namu nipa hu mo no watemo no wabomo no mo sesen Mole fo. na mo de mo yes munim de ba mo so munim de ba mo so se munim de ba mo so ho ka mo panty fino muntimi si no ka sabe ka mastatisi Kaduro. ka mastatisi me mete wono kuma sentokwa ba meko enkranto ba meko asante mamu ntokwa ba meko because of na me fru mache what tentan and na mete wo ibokina asem si bokina me fama no nkotum because me fru manya dai na ho da asante mamu One time. and to say ye pepefo nkola na ye pie na say ye sesa wo kunwe ni ye beku akosi say bete no asantefo no mo wo hefa ene de abodua ba be kire ku ye kumasefo ye furu ma hye ho say ha ye de abodua ba be kire wo be me bie ni kumase abonte so be me bie ni asantemamu na sa de ye ka mo se yanka ya no ntum na mo mpanimfo na mo se mudi nkuto mama nkuto bua ye de mudi nkuto na di nkola no mo wie ye ba mo wie ye ba samo se asere wotwe na mo pe mo wie ye eba mo wie ye ba pa ye kana mo nyina mo ye di ti se de mo hye monto e wo mo dodomu mo pese mo bie mo no mantesuo na hwie gu fom no mo nyina no mo ba mo wie ye ba pa nkola na be kumu nkola na be siemu nkola na be everything but a yiri ankasa yesi ya yire no mo ntimi nkan yiri bia nkohye fom de biala bi mu da sha mode yire no mokoko hye fom no ana modi kan de wo makohye no yire bia no wo beto aso bia mu da enti na mo kasa ade o na be tonkola na sum enkola na to wo kofa be me tohuro no be me bia be wura fi a wo se me kunu ni na nso no wo nye ne ho ade enam sa nkwase asem wo enti ye kan mo se ma ye nkan o ye beka me sesa asem wo enti no me gina me twaso nwi se kuwa me ka ma ne nyina tutu agu ansa na me hu se me wedie na nkasa etu afra ansa na me ka ma no atuma maka ma no aye dai atum because muntimi enya dai enka ya no ntum abuchira ya ba ne ya besua bibia bi ya besua me gina me nko school da but adwene ne ye adwuma te se computer no adwene ne ye adwuma gidi enti mamu nyama adwene se kana tete ho no mu na mo kan kola che mo kan ya sha na broni tete ya no wo se ko blacky bi she baby wo mu mian kola na ku mu mama ntu internet ni ngum na wo tu agum na tese wasade sade wasa ba twem se panyan Stasem no. enti mamu nyama adwene se mu benya nan bia ye dai akomrika wo mu mamu nyama mo adwene ne se kwakora mo amfele so wa beto wo hwene so a ma ya chese ma wa adwene pokora nkoso asa wadodo a wo de be hyem because mo agimi ache na lawyer party wo na so wo thank you lawyer party wo ya mian kasa me krom ni wo na so wo wo twa na paya na se mpai wo bunsa na so wo munsa da so wo bunsa fa pay mu da wo bunsa si brother you very careful no mo fa no krantu ba bia no koreda munya very careful so wo bunsa da munya very careful na nka wo dan ya oh when e frame anka wo dan ya wo se etene na se ka wo dan ya wo se anahefa na mo de kwan ya dai abetue ehefa ana mo de kwan ya dai abetu mpacho mo te menka Just all cattle. It's all capa. People come pesa me ko mpoko na makokati Nipa kro aisa no hu se me kasa o ayi so no what you say Asante Mosi anase asante mosi pa mosi papa e me papa e mosi ni e maami ye bosangani oba patu wani me pa woni me fie ni bi everything yeah what you say lawyer Fati you very careful so we ba wo da no wasi brother chimana meka no so wasi bi da say ade bia no wode nokora to bia say wode nokora da ma menkyere wade me papa ena ne ba ade ne kiri mama yeah na be nya ngwa na se kumazi for de ya de pe na me pe de oye yeah me wo mo kro mo ka che no I know me papa ya ne kotia no ba e ko di boni na se boni no wo de bedru fie ye se nipa se mesi na di se wo se mesio me di udokono yesie na papa wanya yiu wo se kraman na ewu enso ye ne be ma no ba enam no kora wan kanti enti na ye nkola na ye ni fie ye be hu sa de wo ne ntro ye din se ye be twantro ye din se ye be twantro
Aya de papa si be twantoro. Hwame a memete wei be ma na de me ba abrochira ha na meka kwanya o de me fa so a. Meka kwanya o de me fa so a. Wotete me just wo pete me nam gu ba bi. Nanso me meka kire me nipadua na se hwe wo be pete ne baten na tie na kra na ehye me mu nu se enni ade na wo pete na chi. Na madi nkunu mo no so wawu ma medi ne dokono. Amen. Kos makuma mu fita. Amen. Makuma mu fita na maame we yetimi akata lumba to abie te se kokobo waka kwahye won wakata ne se fonyan na wose me mie woto ada wawuo mu ankwamu Ajizamu. awurade nyankopon na wakata saa to wei na maame na mia mekasa mo sesen ei sebofo di ka ba yansa na do sin Aisha baby efu nani o. yes sebofo nipa bia wo sebofo ne di kan ba ansa na wo dodom sin aba yeden aba soso enti mo se maame se wanya den maame se wanya den Na de na wu. me se wo humo me se maame se wo humo ana okay yati ase se mo se wo ya yere yati ase so wo ya yere wanya yira ko ntimi nko empanse nko yimpanse niema emfa mafie yem yati ase na yati ase no wonsa nyina ho mame ye beye DNA nkola ne nyina la Roman father wo se se panchakrakro ye beye DNA na wo be kauna Obi se de sere te se kusie ese. yes ya afe no asa ye ko no ta na tie why wadwene se wo be kunkum Ghana nimdiefuo nyina la akua don ko he for Roman father Oko. Lumba wa he fa Oko. na Roman father wo pa kire sei wo pa kire sei wo de mama mensi from na nipa from na ntesa ba bia make ka kono wan hwe ya To etie. okay so mo tie dia nyamunya study na gifty ba Roman father wo he fa Ko. woni Mami je ntwem taw azan watu aso. Mani wie. Sir, okay, madam wie. Roman father wo he fa woni mtintum sa adwon da aseto Ko. wo he pie bra Roman father me gidi se wo ba ma no okofa wo ba bi anya adwuma agisa aprega twe because gank na wo ka ho Ko. agisa aprega twe Ko. na sa etwe no Roman father ma nti ase se nya ba akofo twe Ko. anya ba akofo twe eye twekese yankasa etwe paano abrofo no twe na ye hu so mo hye tight a na bia mu se ye banyam na wo se etwe ne nya twe ye kuro Ko. anti wo ko butu su na wudie no ya wudie na wudi se kum wu sa di kum wo defo yesie no wo ebam no Ko. na wo fi se wo ye wi no fi se twe no de wo so ma twe no se twe no konkoye na mo nsa won se ya man santo se tem on se wo to ho no ba bia mpai se na ti ko ne paye Ko. mujja de sogu fom na be hihye ye nipadua mu a ye se ye ntehwe ase no ne be kire mo musa nkofo we nyansa Ko. baby mo akohihye ye se obi be ka bia ne mo akotwete no ene ye be ku ye be mo bodam fi se nipa bia ne etimi ku no wi ase Ko. mo fi se nipa bia ne etimi ku no wi ase enti se munnim na mo asefo mo maame nam na mo papa nam mo mahihye mo tatwetwo no ya mo ntimi nka wo mo kyese wo mo ntimi nka mo asem wo mo ntimi nya hwe wo wi ase no ko mo wo moti ko mo apia be ka no kore munnim bebia abepa ni free bana ka mo fa grek abe mefra bebia abepa ni free eba no se ka munnim wo mo fa grek abe mefra da ka mo ma abepa na ye adwuma Ko. na wo wunnim wo se wunnim On fire. na wo be ye wadwene se wo be disade we yanim ya wo pe no kura ne apie na wo be ye wadwene se wo de ne kwa aduro so se bosom so no tan nkinkin likobeta me de wo sa bosom no wo bi wo kɔburukyi na foto bia anim sa bosom no me de wo sa jana na kukule wonim na kukule adia ama afie sose na gania ye di nyina aye na kukule me makohoda hɔ ne boda jade kɔ wo kɔ nwia na befa wo kɔ zuom eye nsuom aye bosom kase pa Ko. obi a picture bo ho
Woko wa just woje watale je wo picture ho. Oh, Me de mu jasa bosom no. Na mu wuo. Mo abusuom, mo na mo ma, mo yerenom, mo papa nom. Nanso mpa wo bia wo firi ne fie mpa ko be wura mu fie, e be wale ye na nume en just say ni munya sa ko se mo asem se mo anyi mo ho afiri sa asem we mu a. oh, Me de mu ja tangen chinchiri ko buta na na kukule me de mu ja sa abosom no me no. oh. Obe destroy mo say. Obe destroy mo papa. Na metime ho se mono mo sankrofo we yam wo mu no. Mo maame ne mo amu wo mo nsa no mo de nyensan mo ani ti na sankwase asem we koso no. Oh, Mo maame ne mo amu wo mo nsa. Be ma na fa mo ba ko pa anso no mo nyam ye. Mo mo sankrofo ne mo beguma mo ha adwene no. Monya very careful. Monya very careful. The one you're very careful on. You bet you must see a trust to be on Sunny Europe banco. You best actually must see a trap at the Sunny Europe such a crum. When you're very careful. When you're very careful, papa. And Tessa, ya bobo but dawa dia shamunsem, baby on bedroom hobon. Dawa pa, fra dawa baba de nipi. Ya bobo bonise quim near the opama maniafra near the shamunsem. Roma father cried, they said a new border than 10 years. No, Nipa you know, bon. So what you see? Mon Fabin so why? Mon Fabin so na dede wa ha. Amen. Because mpanyimfo say you bow din shemra enye ana say you bow din etu mragu nso a eno nso so nye hwe niam ayekoso bia they say obia hu say wona wonsa nsakase ayeka umum ana wudi sa adwuma no wo hye akire hwe saade we ye de ayemma ache Europe aye wo ubehu akukura 80 years. When the became sure? November. November. Yedi ayemma yeden ache because bema I'm sorry ubehu bronya akukura 80 years. Ne yire edia 72 73 no monam omoti aware ase kama. At the same time omumma ya be no omumrant be no tam na no mu wa hodin so omu wo ma na so omu wo nkura mienu a omu de nkura mienu na na beko omu wo but yen Africans no ube hu say ya shamra na ma me na defend me ma no kwan so say be ma de betimi akwo nkura e wa bonten edna beka like ne ma ho na japade cha na ya che asen ama nkura no yesisi ma na che but ni se Ghana liba bia betimi akwo nchen edna ba ama oni ni kunu se japade aye che ne yire fa da chi ko wo ye ndi yenye sa akura no ntu na yemfa no nka no yenche japade mani bi other Africans ye di san kwase asem na ye di san kwase na di ma na bedu samre be se wo ye kan sakase na se wo nsa hye akire a wo di san kwase asem no wo ho a na wo pa kire sen papa na wo pa kire sen because of so yes kani yanka wasem hwɛ me before na me mitimi de wo se kwa me despite e do hwa me ho so ayeka ya Ghana skafo a mitimi bo odin but enne mintimi nka because ka ekura no say yes kafin say yes kafin anka mfa ni sa nkwase asem no say yes kafin a anka mfa ni sa nkwase asem no ohine ba kisi bo nwum bi o se be ma wo bobra na sa anye yi a na wo yira amowa wo se ne say ya ne man te ho na say man so decide we tu omutim say ne oba bia moa be ma ye bi say ho say wiase we na say ya man Ghana be dan akoso hwa wo ni oba te na say even though wanya adwuma amma usika na so de ne mpa ye kura ta wachi ya e ma wo be ma no bra wo bo no etimi koso na say ye hwe pia papa dad Lumba na se bra obebo ye dia obeji ye na se oba bi yanka no ho a yanka no kwese nka obeda agi sa adin no a na ye de hwa ye ho se ye wo Ghana Michael Jackson wo kwa me dey start o yira on start abrabo no say na wo de ye no be se wan hwe ye beduru baabi kwa me dey start me mo dua bete beduru baabi like wo ben yaria da ho apri owuo akai se nipa even okunu adamfo Lumba no ponka wo mekunu na nka wura sa asu be data no wo be pri wo no wunya because of boni a wudi sa ya ma mikunafo no ade na mutimi ade ma na nipa ya sa
Aden. Na no be kasa be kanya sasem kram yenti a obedu ya me man ka Lumba ti asna ne ka ye ba ko pe na se even though se ne ka mpo ye ba ko pa sa ge na so oyusu ka no ma ye ma me nantifo ma wu mu despite ebe man ka sa ka no se ne ka ye ba ko pe mpo a wo na ese wo utimi yu ka de bi anim me mabusuafo bi amobra se na wabobra no obi ani sesika na ekura wo no e na mabusuafo sa usika fi na ngasa kura no mabusuafo bi ampe Ghana nkwa na yetimi di asem wo court na yesi asem na pai minti bi da minyi mroso be minti bi da Ghana nkwa na yetimi di asem etimi kasa asem na pai Ghana nkwa na yetimi di asem request ka less than 2 hours 20 billion say enko famra cash e wo court Ghana nkwa na saje we na amoye no eyanim guase ma o man Ghana eyanim guase pa eyanim guase kese adan ne ya mi yakura ne se mo sampanfo yi bia mo nim Europe asetena ebi mo akọ Canada ebi mo akọ Canada ebi mo akọ odisen Germany a mo nim de wa Europe weather city Europe abrabo ne ma ye fam wo ha aden na mo ya de ma ne ye Nipa ya saa enti se mo nwene kura mo nwene kakra kura mo nwene mpanyfo mo nwene kakra kura enti mo fi se jama mi a watena Germany for so many years osan German citizen enti obetimi certificate ya anasa aware a ye jai abe risk in life e wo Ghana court dabi anko back to Germany anko be ko prison anka mamni be ko prison sebe maame sorry fa cheme ya maame nye jimifo so obetimi abe risk in life ejapade ye be we ejapade ye ho endika on be risk in life say because of ejapade enti oba be risk in life awade omo ejai aden na Ghana payfo mutimi ya de man ye Nipa ya saa mama say ye mu bi ye da ye ntimen na say kwa ye tewa ye suro enti payfo enti omo dwen ye mema say ye tewa ye suro usuro say ebe ya like oyire kwa wono ne tene obenya adwempa e wo ho ne watena because Nipa ti ye mpayim say na wo ne oyire te wo ni ma adwen wo ni tim all because of my selfishness and en kwasi asema mudi ni Ghana enti no say ye tewa kwa ye suro adan na se mo de mo nim se mo de mo nya sika na wie o se kwa despite hwe obi abobra chen but ye si dimpa eye chen ahunya se wo da na se wo nwe a media mimisua wo betumi awome but me the social media we be kire wunyansa mekanya sasema tutim se si dimpa ye chen ahunya Gaddafi Libya president onwunko sika be na woni sika be na papa we oni enso enne ye bo papa ne dia ye kan ho asempa because of good name obeja na wasase sunti no ense wadwen ye o se wo do ho atu sika so because of sika wo wonti no other countries di o musika eboa ebie companies ni ante no na mu Ghana mpanfo no na mu ne sika ni di sankwase asem we mu ne musika e di sankwase asem we but I'm despite kai wodache se wonwi adwen kwa akiri na kai wodache se bedru baabi ama wayare ya bubu agu ho usika ntimi nya wo hwe o kaase ya wo ntimi nya wo hwe wadan ya wasi estate ya wo ntimi nya wo hwe why enti se wonima pedimpa na jana sase we so because ye mu bebre se na meka na ye de ye ho to so se ye ka Ghana skafo ye ka anya hwe Ghana ye ho kire ye kwa ye skafo ye timi bo udin kwa am despite chedamo like ye weskawo ba na yetim bom din be se ya hu sem sasika na mo no nkwase asem na mudidi wo Ghana ho nkwase asem because sa lawyer party no enkontimi nya hwiu na odene ho atokwa am despite so odene ho atokwa am despite so sa anya hwie na at least am despite betu aba the office at 3 billion abreme 4 billion at the abreme entinyo kwa am despite beka na meye ne kwa am despite beka na meye enti ye dey say ye dey asem nyina amanyame ne amupa bia no monye bet mon fantum tim say mon kire bo Lumba ana awu
ana ama munya kwan je san kwase anema we nyina e wo Ghana but mo mfa hye mutim say mo nkyere bo Ghana no just start wo na woska enti wutie ensem no ma wimbisa abusua despite wayi ne ho afim anasa still owom sa big hand na yesi ehye asem wo yachi no do you think say eno ane despite na anasa dey because per ensem a wutie nya no the ultimate na womu nyina yesi ama allegedly despite eni abre nyina ene say that Lumba mansion na no otimi no eno na allegedly yesi opese woje edema Odo Bronii abusua obaso aha GH report obaso che wadwene na enkomo no